Kakum Shibanta ban rakhe ka lungkhu Sngikha jong unong seng ka seng National People's Party ulit PA Sangma ka East Khasi Hills National People's Party Women's Wing kala rakhe ka lungkhu Sngikha ba nyopon reu bat ka lungkhu dap khat wei Snem jong ka jing seng ka NPP ka balalong ha ka shitarik unai lur 8,000 arpulai ha opes tre kam ka seng ha Shillong lasdang ya kani ka sngi de ka jing le Burom ya uni unong ya lam bat ka jing dua ya hadin kani ka seng kala penlong ya ka jing ai Snem da ka jing trelang bat ka Regional Blood Bank Pasture Institute Shillong habagran ha kani ka sngi ka State President joka Women's Wing NPP ka kong Pinong Plo kala ong ba lang ba ka jing seng ya kani ka seng san perthei ka seng kala tre shibun ki kam ban kentiu ya ka jela kala penpau ya ka jing sngongu ya ka yin ka sem jong purno Sangma ki bala beten den ti ya ka seng habun ki benta Habai re ka jing ai Snem ka kong nong plu kala ong ba lang ba kani ka jing ai Snem kan ya rap gitu ki briu ki badan kam ya ka na kalyang i Dr. C Botna habakran hakadi ka sngi ila penpau ya ka jing sngo komen ba ka seng NPP ka shem ya kani ka sien jam ban penlong ya kani ka blood donation camp ai ku de ya pi ba ka ba ka sni ya ha ban kong ya na kwa abangan just express my gratitude and appreciation ya di kong Jasmine Indo di ka kani ka initiative ban penlong ya kani ka voluntary blood donation ya ka sni in collaboration with the Regional Blood Center ng Kynmaw Pasture Institute. Right? I could be along with the donation. Bang in commemorate to ya ka celebrate ya 76th anniversary of the Sangma. Ibangi berok kay ite visionary but a very firm advocate of the public welfare. Yan ka po din. So we are very fortunate kung Regional Blood Center bangin na dan association but mafi ka National People's Party kani kam ka first time bangi don ka association but nga try house ng hajar aro nila pelong ka bloodkan ho banay December supported by December by basud na ante ko Pasture Institute Regional Blood Center kabangi la pala sa 18 minutes mo ba thank you so much of course ni missionary association jomi but ka IGN iba Andres but the members jomi of course, from time to time, which along a voluntary blood donation. Again, thank you so much. So, the team, my team, and I, we are very happy, long spending, grateful, that you all are coming forward without any fear, without any doubt, because fear and doubt is something myths and misconception, a problem at the stage. Nice of you to come willingly forward for a very noble cause that I have you to see. Thank you for your time and your effort, and at the same time, the participation yung film takas ni all of you. Tanyarap yung libangin yo yung kataka objective yung kaya kataka objective yung Regional Blood Center. Ka objective yung Regional Blood Center, kapag bangang tayo, kalong ngin yo ay takas na adequate means kabapiyang, safe, quality blood and blood products. Ano sa pinta? Throughout the year, throughout the year, kanang banyarap ban gunai ke Shillong je pa check in indong patut dihati manchi ko ikiknya baka Regional Blood Center kadang kalur kadang very heavy in the sense that the Regional Blood Center amdai ba pektangi hospital part state jeng hata district jeng kamtam ya ka civil hospital ya ka ganshda nang ta bade ya ki blood storage centers bakalang keleng ong ika veterinary ni federal hospital care ele ka bulletin haka jo ka pore ni mo ya ka ya ki niarap yang di blood storage centers di badan hapo mayroon ho niarap di blood storage centers di badan hapo nong ho so na ikalur kalau kabakam sitom lada undan ini ki voluntary blood donors dan wanci mat niarap ini pemangit hian ini ki voluntary blood donors ini on ki no ice na monster ha pun katakan national blood policy ni dan nak center but ka WHO kajong ini bangi day banyo 100%. Of course, we don't support the blood bank at the stage only. We try, we put our effort, a continuous effort from all the blood bank plus the blood bank only, bringing you 100%. But then, as per the available reports when we done, out of the total collection, in last year, and share with people, we just have 17%. We have a huge gap. Bangunyo ekatax na nagilong ice na monster ha because nila mo makita ki voluntary blood donors kita ki cornerstone of safe quality blood so we have to hakani ka pertay mamanta we have to move towards quality service
Tingi kong regional blood center, but perfectly black the blood bank for the state ni. We're trying to move towards that. They kajing ni kalong ba okay ni setelah cibur ba if you don't mafi because we need to work together. We need each other. We can provide you the expertise. We can provide you the tool. But at the same time, kadi mapi kadi kita ba bala banwana ini kita ki blood donors ni kinong I Snem Sngikha. So together we shall strive to serve humanity. Ni hap ya trilang kumbat la ong ni hindi banyak trilang. Dikata kandiat chapam ka yu, ini jo ong kandiat ba kum flat ke kasnam ngimla ban yo ngimla ban snam ngimla ban thiet ngimla ban snam ba kata kam don substitute. Tadi betang na phi di voluntary blood donors. So you are the backbone, you are the strength, you are the pillars of the blood transfusion services. Wai ngan chu ong yi. The culture of voluntary blood donation na state ni kadai ka kadai as directly. Stang doang video kili ice now, what ice now. Udang batia ako hospital kili ice. No, what happened is that even the most educated people they take it as as an emergency service. It should not be taken as an emergency service because it's the blood that is there in the blood bank. Kadai ka snam kabla don pang blood bank kabanyarap ikinong pang hospital. Iba syapoy, iba armet, accident. Kapupuan hangat saya ngamlakan batay ki. So it is the blood bala don pahapo blood bank kaba nirap itu. Ang manong ba ngani ice na mo bala don batapang. Katu kalong tengkel nomor ba ka hospital kam tulay itu video bandemi nomor tempat one place. So we are very committed. We are the regional blood center plus along with all the blood banks in the state. We are very committed to promote voluntary blood donation, reduce replacement donation and eliminate professional donors. Kenang menginyo ay katakas ng kapasyanan, kabalag ng kinanjipang mo. Na kren wah kuya kidingide bat pi sama. Kidingide na pi sama. Kili gitu la hansen. Idon mensua seperti kongres. Sering bayami bilang iwan dari seperti और बरेंगे तो कांग्रेस की जो है एनसीपी देखें एनसीपी हरे मतलब के जी मिसुद इमोल बके एनसीपी मार एनसीपी से ना तो छोड़ ते इस समय सुलाय हा ते या कना मिसेंग बरेंगे एनसीपी pada जो पार्टी मिसेंग मिसेंग ये kan पार्टी ini sama orang Burom baim kuit payah lagi. Sesen si perkat ini kalau mau perkat jadi kan BP. Tham koridor ya nam takkan lagi berlalu. Plan dulu tadi kita. Marnya selang berkin kor himna jalan. Tengi bu dengan parti Nang baga parti kan ya terang ini sen dengan parti house ni marjan kada sebab harus Snem ini sama lah saya perlu sampai mana dan mungkin uang kiki Burom imshoy lagi lah nilam juga belum beri lada melak berimil lagi berimil kalau boleh kasih tomhan mereka yang berpening melodi Tresitom imsmi kumno berpikir lagi dulu ikan bagi puak dunia ikan sini jadi terkadang setiap pom dengan parti nanti kasih idon tanggal samut ekspor berayun sehingga diong boleh dijipen bagi senggaru segi bom tu nga kami guru hangai ni segi kan parti ro dei hangai hakane to kayi ngi po hangai pelangi na bisna pandaruta itu skem ni parti hangai ndei segi su bagla segi ba kimpa tu kenal nonton mede ingin ya kita tengi ayai de adu kita plano pi sama no plano pi sama aja tanril tengah ini lang adu kita ukala sama gelam di stil gitu sebab
nang mes mat budi kita jinggi kai dulu kalau ada kita kan punya pengasuh tenar ya kalau uang penting soal dia lagi kesalahan untuk ini kita kami ingin pengasuh tu kedon bah halu tertarik mungkin ya tiap hari mungkin kita cintin dia sampai bangga angsa terpulang pra dua ketiga kota Burom hantu Israel sampai yang berbuat jadi kita jingkai dengan yuk suruh kita jingkai kadai kinurim bro ban penting suai lagi selamat begini nasun ha kadon kinurim lain ha hadu kata ya kata dah kajingan kelti ke jogi ban nipoi bandan hakani ke parti NPP dari lembah ke jogi but kajing ai jing kai jogi haki Snem haki por dalai ikikun jogi ngila pat bandan lang kunni hak NPP kalong mendah but klem naklat ya kasika ke jogi but nyau por Snem kajingnya lenti ke jogi kalong ke Burom hak politics but ideiru ubana kari Meghalaya jogi ba ibreu kijipai apa parlimen idei ibreu ibara lingkot tam ong no chathi bithor nrai ka jabing ka banam but ya ka foundation day ka bamanta kasi ka balong khatway Snem isno ba kumkin nong train party nimla rem daklat bat ban ai ka Burom ya ka yeng ka sem jong isal kono late but lem dala pat ban phai khmat changi inong yalam jong east president lengba ka jong nilai sibun kikam kibalanang ya syakmat bat nganget bangi kum ilong kami jong NPP inang ya try Shillong kum ka teamwork ni ya try lang ringkat bat kawai pat ngasno bakan ni ka blood donation kadai ka jingem ya kibai pat namal ka babun hi kibai pat kim kibreu kila kenria baneli ai donation ya kasna ndai ka jingdan ka jongpi ka ai jingem ka bakasiu tiak bian ya kikun samla ka jongi baka kani kasnam ka jongpi kadai ka bakodo hadu kata-kata ngasngau baladang issue organize da kimdon pat balon ai ya kani ka blood donation kalong ka aka ka balong nenai renga so ban ai kublay langamla bantip ka tengya iway pa iway ibawan ai ya kani ka blood donation menta kasni kadai ka jingem na ka benta ka mensiem ka bordor ka baublay ula ai ni